Okay, mayong adlaw mga binati o minahal kong matulungan. Mag-ukay ta guys. Kay natay himuon guys. Okay, ikaw pipi at your service matulungan. Yeah. September 26, 2022. Iko live diri sa municipality of okay. Natay sa Sulbaron o kayong guys. Kung may buhaton guys, basta natay mga problema ba? Problema na. Today is Monday. Okay guys, suwan ako makipi. Okay, ikaw pipi andam mo tabang sa administrasyon o mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa mga. Good luck o happy Monday sa tanan.